Iriwe neza twongeye kubaha ikaze kuri channel ya Loves of God Ministries. Muri kano kanya tugiye kubaganiriza ku ntambara ya Isirayeli na Irani. Guhera ku mugoroba w'ejo Isirayeli yinjiye mu ntambara hamwe n'igihugu cya Irani, aho kugeza kuri uyu munota Irani imaze kurasa ibisasu hamwe na drone birenga 300. Ariko Isirayeli iratangaza yuko 99% kwijana y'ibisasu na drone bohereje ku butaka bwa Isirayeli byose bamaze kubihanura, nta na kimwe kiragera ku butaka bwa Isirayeli. Rero tugiye kubaganiriza nkuko nari nabasezanije kare mu materaniro yuko turi buze kubibaganirizaho nyuma y'amateraniro. Bavuga ngo kubera iki iyi ntambara idushishikaje cyane, nabibasobanuriyeho gatoya. Iyi ngiyi ni intambara ijyanye n'ubuhanuzi bw'ibihe by'imperuka. So no kuvuga ngo igihugu cya Isirayeli turagikurikirana cyane ku bibera hariya ndetse muri Middle East turahakurikirana cyane, ariko si twebwe twenyine kuko ibihugu byose, isi yose iba ihanze amaso muri kariya gace, kuko na gace kahanuwe kari mu bitabo by'ubuhanuzi ari Bibiliya n'ibindi bitabo byinshi bivuga ku buhanuzi bw'ibihe bya nyuma. Niyo mpamvu rero ikintu cyose kibera hariya turagikurikirana kimwe ku kindi, kuko intambara zibera muri biriya bice zifite icyo zisobanuye cyane kubijyanye n'ubuhanuzi, kubijyanye n'ibihe bya nyuma. Muri kano kanya rero mbere yuko tubaganiriza kubirimo kuba muri kano kanya, reka tubanze tubumure Bibiliya zacu mu gitabo cya Zekariya ibice 12 twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, hanyuma niturangiza tugaruke tuganira kuri intambara yatangiye uhereye ku mugoroba w'ejo kugeza muri kano kanya. Urugamba ruracyakomeye, turaza kubasobanurira byinshi uko urugamba rurimo kugenda, uko bimeze, imvo n'imvano byose turaza kubabwira kimwe ku kindi. Ntago turi buze gufata umwanya munini cyane, turaza kubaganiriza mu mwanya mutoya, ariko turagerageza kubabwira byinshi bishoboka. Reka dusamize kare igice cya 12 umurongo wa 2 n'umurongo wa 3, havuga ngo dore nzahindura Yerusalemu igikombe kidandabiranya amahanga yose ahakikije n'i Buyuda, ubwo bazagota i Yerusalemu. Uwo munsi i Yerusalemu nzahindura ibuye riremerera amahanga, nzahindura ibuye riremerera amahanga yose. Abazagikorera bose bazakomereka cyane, kandi amahanga yose yo mu isi azateranira kuharwanya. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzakanga ifarashi yose, kandi uyiriho nzamutera ibisazi. Nzaherereza amaso ku nzu ya Yuda, kandi amafarashi y'amahanga yose nzayahuma amaso. Abatware b'Ubuyuda bazibwira bati, abaturage b'i Yerusalemu nibo maboko yacu, kuko bafite Uwiteka Nyiringaboho Imana yabo. Uwo munsi abatware b'Ubuyuda nzabahindura nk'urujyo ruriho umuriro bashyira mu nkwi cyangwa ifumba bashyize mu miba y'ingano. Bazakongora amahanga yose abakikije iburyo n'ibumoso, kandi bazabona i Yerusalemu hongera kubakwa aho hahoze. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ubu ni ubuhanuzi buvuga ku gihugu cya Isirayeli. Isirayeli yabaye mu ntambara n'ibihugu by'Abarabu uhereye muri 45 leta ya Isirayeli imaze gushingwa, cyangwa se abazioniste bagarutse kuri buriya butaka. Habaye intambara zitandukanye, ntago arizo turi buze kugarukaho muri kano kanya, ariko biriya bihugu by'Abarabu byaratsinzwe ku buryo bukomeye. Gusa hari amakimbirane, navuga ngo ni amakimbirane ahoraho hagati ya Irani na Isirayeli. Irani akaba ari igihugu kimwe mu bihugu bikomeye hariya muri Middle East. Ni igihugu gikomeye mu bya gisirikare, gikomeye mu by'intambara, gikomeye mu bikoresho bya gisirikare, ndetse kugeza kuri isa bishoboka yuko bivugwa ko bashobora kuba bafite n'ibisasu kirimbuzi bafashijwe n'Abarusiya kubaka. Iki gihugu cya Irani ni kimwe mu bihugu byahaye Uburusiya drone z'intambara muri iki gihe Uburusiya burimo burwana na Ukraine.
mwibaze igihugu cyasapotinze Uburusiya, nuvuga ngo bafite drone zikomeye kandi zifite ikoranabuhanga ryo hejuru, zitwa kamikaze, zakoze ibara muri Ukraine. So rero Irani yagiye ifonda imitwe myinshi, harimo za Hezbollah, harimo za Hamas, kugira ngo zize kudurumbanya umutekano wa Isirayeli. Muribuka umwaka ushize mu kwezi kwa 10 cyangwa 11, simbyibuka neza, ubwo Hamas yateraga igihugu cya Isirayeli. Muribuka yuko babateye, twabikozeho ikiganiro biri hano kuri channel yacu. Bamaze gutera igihugu cya Isirayeli, Irani yatanze nyirantarengwa, yaravuze ngo Isirayeli niyibeshya ikinja muri Palestine ikajya kugaba igitero kuri Hamas, ngo ruzaba ari rwo rupfu cyangwa se izaba ari yo mperuka ya nyuma kuri Isirayeli. Ngo nibaramuka beshye bagakandagira ku butaka aho Hamas ibatera iturutse, ako kanya Irani izinjira mu ntambara kandi Isirayeli izabyishyura ikiguzi gikomeye cyane. Ibyo byaravuzwe, ndetse Isirayeli ifata umwanya, kuko bisa nkaho yatewe itunguye, ifata umwanya ku gihe kigera ku byumweru 2 nta kintu irakora cyerekeza ingabo zayo ku butaka bwa Palestina hariya muri Gaza. Abantu benshi baravuze bati birashoboka yuko Isirayeli yatinye Irani, kubera ko Irani yayihaye gasopo yuko niyibeshye ikohereza ingabo zayo zigakandagira ku butaka bwa Gaza iraza kubatera. Abantu benshi batekereje yuko Isirayeli yatinye Irani, ariko mukuri bisa byaje kugaragara yuko Isirayeli itigeze itinya Irani n'umunsi wa rimwe, kuko uko Isirayeli yabivuze yarangije kwitegura no kwegeranya ingabo, yohereza ingabo ku butaka bwa Palestina cyangwa se ku butaka bwa Gaza, zijyayo zirarwana umunsi ku wundi kugeza n'uyu munsi wa none ziracyariyo, ntabwo ziravayo. Rero Irani nta kintu na kimwe yigeze ikora muri kiriya gihe. Ndimo ndasa nk'ubasubiza inyuma ho gatoya kugira ngo mwumve ikirimo kuba uyu munsi wa none. Muri kiriya gihe Isirayeli ntiyahwemye kuvuga yuko intambara irimo irwana ari Irani iyishotora, kandi koko niko byari bimeze, kubera ko amafaranga menshi Hamas na Hezbollah bikoresha aturuka muri Irani. Imyitozo, ibikoresho bya gisirikare, ibiki, hari n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu bibasapotinga, ariko Irani niyo iri ku isonga, niyo ibatoza, niyo ibaha amafaranga, niyo ibaha ibikoresho, nigenza gute. Si nibyo gusa, hari n'umutwe nawo uturuka muri Yemen w'Abahutis, nawo uterwa inkunga na Irani, warashe amamisire menshi atagira uko angana kuri Isirayeli. Gusa Isirayeli ni igihugu cyubatse ubushobozi mu buryo bw'ubwirinzi ku buryo buhambaye. Rero Isirayeli mu bundi buryo imaze igihe irwana na Irani, ariko mu buryo buri indirect, atari mu buryo buri face to face. Irwana na Hamas, irwana na Hezbollah, irwana n'Abahutis bo muri Yemen, abo bose bayigabaho ibitero. Abahutis bakoze ibintu byinshi bitandukanye mu mpera z'uyu mwaka n'uyu mwaka utangira, bashimusa amato atagira uko angana, bayobeje amato y'ubucuruzi, barimo batesha umutwe Isirayeli. Ibyo byose Isirayeli ikavuga iti Irani niyo irimo kubikora. Rero mu ntangiriro z'uku kwezi, ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 4, Isirayeli yarashe inyubako i Damas, inyubako ya Irani cyangwa se ambasade, cyangwa se inyubako ya ambasade ya Irani iri Damas. Muri icyo gitero Isirayeli yishemo abantu 12, harimo abasirikare 7, harimo muri abasirikare 7 harimo abajenerali 2 bakomeye ba Irani. Ibi ngibi bisa nkaho Irani yabifashe nk'agasomborotso cyangwa se abifashe nko kwiyenza kwa Isirayeli. Abandi bakora analyse bakavuga ngo Isirayeli yakoze ibi ngibi izi neza yuko Irani izayishyura. Mu yandi magambo bakavuga bati birashoboka ko Isirayeli yarirambiwe kurwana na Irani mu buryo buri indirect,
yashakaga kwinjira mu ntambara mu buryo buri direct, kuko uhereye uwo munsi ku itariki ya mbere imijyi yose ya Irani abaturage bahise binjira mu mihanda batangira kwigaragambya basaba igihugu cyabo yuko kirasa Isirayeli. Umuyobozi mukuru wa Irani yafashe ijambo aravuga ngo Isirayeli igomba kwishyurira ibyo yakoze, ariko abisirayeli nabo ntago ari abana. Iki kintu bagikora babikoze bazi neza ibigomba gukurikiraho. Mu yandi magambo avuga ngo ni kwa kundi utera ibuye mu gihuru kugira ngo urebe ikivumbukamo, ariko ahangaha kwica abantu basirikare kandi babikoze babizi, bari bazi ko bahari, bari bazi ko abayobozi bahari, kurasa kuri nyubako ya ambasade, ahangaha ntago kwari gutera ibuye mu gihuru ngo urebe ikivumbukamo. Already ikiri mu gihuru cyo bari bakibonye, ahubwo bashakaga kugira ngo barebe uburakari bw'ikiri mu gihuru uko biri buze kugenda. Rero uhereye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kane, Irani yahise itangira imyitozo n'imyiteguro yo kugaba ibitero kuri Isirayeli. Kuwa gatanu, kuri wa gatanu w'iki cyumweru turimo turangiza, ubutasi bwa Amerika cyangwa se Amerika sohoye itangazo ibwira Isirayeli, ndetse urumva yabwiraga n'isi yose kuko ubundi bahana amakuru mu buryo bw'ibanga, ariko no babisohoye ku karubanda bivuga ngo bashaka ko isi yose ibimenya. Amerika yabwiye Isirayeli yuko mu gihe kitageze ku masaha 48, avuga ngo hagati y'amasaha 28 n'amasaha 48 Irani iraza kuba imaze kugaba ibitero ku butaka bwa Isirayeli. Abantu babyumva barikanze, abandi bavuga bati birashoboka ko ari byo, ariko ntago abantu bigeze babishidikanyaho, kubera yuko murazi ko na mbere yuko Uburusiya butera Ukraine, Amerika yari yabwiye Ukraine yuko iri bugabweho ibitero. Yarababwiye ati dufite amakuru yizewe yuko mu masaha atarenze 48 muraza kwa mugabwe ibitero. Uburusiya burarahira ati rwose nta gahunda dufite yo kugaba ibitero. Amerika ati murabeshya, muraza gutera turabizi. Kandi koko muri amasaha arangiye ibitero byaraje, byaratewe, intambara yaratangiye. So bigaragara neza ngo Amerika ibifite amakuru y'ibibera ku isi yose. Ubundi intambara ni ikintu gitegurwa mu ibanga, ariko ubwoko bw'Imana bari abantu bafite uburyo ki Imana yabahaye umugisha mu bundi buryo, ubutasi bwabo n'ikoranabuhanga ryabo biri ku rundi rwego. Baravuga ikintu kikaba uko bakivuze exact n'amasaha nigi, kuko kuva kwa gatanu bavuze ati igitero ntabwo kiri buze kujya munsi y'amasaha 28 kandi ntabwo kiri buze kurenga amasaha 48. Hagati aho ngo mwitegura isera za guterwa. Hagati aho ngaho umuyobozi wa Israel Netanyahu nawe yakomeje abwira abaturage bati turiteguye ikigero c'100%, twiteguye Irani ku bitero byose yaza gutera cyangwa se yaza kugaba, ku burinzi bw'ikirere cyacu ingabo zacu ziri maso, abaturage ntimugire ikibazo, twiteguye kuza guhangana n'ibitero byose bya Irani. Ariko aho ngaho naho niho Irani nayo yakomeje guhiga yuko byanze bikunze igomba kugira ikintu ikora ku butaka bwa Isirayeli. Ku mugoroba w'ejo nibwo ubuduha bwatangiye kuvuga mu gihugu hose cya Isirayeli, kubera ko bafite systeme, bafite inyubako bubatse munsi y'ubutaka, bafite ubuvumo bubatse munsi y'ubutaka, bafite inyubako bashyize munsi y'ubutaka. Iyo habaye ibitero byo mu kirere abaturage babo bagomba guhungiramo. Rero iyo hari ikintu kije mu kirere kidasanzwe, basaba abaturage bose kwinjira muri za nyubako zo munsi y'ubutaka cyangwa se za nyubako zifite uburinzi buhambaye, noneho bo bagatangira guhangana n'ibiri mu kirere. Guhera ku munsi w'ejo ku mugoroba Irani yohereje amadrone ya kamikazi, yohereza ibisasu bitandukanye kandi byinshi birenga 300. Bamaze kohereza ibi bisasu, ndagira ngo mbabwire impamvu dufata uyu mwanya. By'ukuri iyi ntago ari intambara isanzwe, ntimukabyumve gutya ngo mwibaze ngo ni intambara ngo Irani ngo na Israel birimo birarwana. Oya, ntagarani na Isirayeli gusa. Bibiliya iravuze ngo nzahindura Isirayeli igikombe kidandabiranya amahanga yose yo mwisi. Iriya ntambara ireba amahanga yose, nawe wicangwe urimo kunkurikirana, irakora mu buryo utazi.
kandi ifite ingaruka kuri wowe mu buryo utazi. Irani ikimara kohereza ibi bisasu, ikimara kurasa, ako kanya abongereza bahise bazamura indege zabo z'intambara mu kirere kujya guhagarika biriya bisasu na ziriya drone, babitangira bitarinjira mu kirere cya Isirayeli. Uko abongereza bari bazamuye ama aircraft yabo cyangwa se indege zabo z'intambara mu kirere kujya guhangana, niko n'igihugu cya Jorodani gihana imbibi na Isirayeli, Imana ibaha umugisha, bafatanije na Isirayeli muri urugamba. Nabo bakuze ibishoboka byose kugira ngo batangire amamisire, batangire n'amadrone, kuko hagati ya Isirayeli na Irani harimo ibirometero birenga 2500. Bivuze ngo Irani kurasa muri Isirayeli ntago bahana imipaka, no kuvuga ngo n'urugendo rurerure mu kirere. Rero igihugu cya Jorodani kifatanije na Isirayeli nacyo kigerageza guhanura ibindi bisasu bitandukanye bitaragera mu kirere cya Isirayeli. Uko niko ingabo za Amerika n'amato yabo ya aircraft, amato yabo y'intambara, indege zabo z'intambara, nabyo byahise bitangira gukora ibishoboka byose kugira ngo bananize kandi bahanure buri gisasu cyose na drone zirimo zoherezwa ku butaka bwa Isirayeli. Uko niko n'ubwirinzi bwa Isirayeli, kuko Isirayeli ifite ama air system mesh, hariho imaze kumenyekana cyane izwi nka IDOM cyangwa se umutaka w'icyuma. Nabo niko bageragezaga guhanura bimwe mu byatambutse, byacitse indege z'abongereza, byacitse indege z'abanyamerika n'ubwato bw'abanyamerika, nabo bagerageza kubihanura kugira ngo bitaza kugira icyo biza kwangiza. Bavuga yuko bimwe byahanuriwe mu nzira n'ibyageze mu kirere bakabishwanyaguza, ariko siri bufungukira buramanuka. Niyo mpamvu bahita basaba abaturage kwinjira munsi y'ubutaka kugira ngo bataza kugira icyo baza kuba. Kugeza muri kano kanya Isirayeli avuga yuko ibitero byose bagabye nta kintu na kimwe birabasha kubatwara cyangwa se birabageraho. Ibyo ngibyo bikimara kuba, igihugu cy'Ubudage cyese kivuga yuko, cyese gisaba Irani yuko ihagarika ibitero byayo mu buryo bwihuse, bitihise baraza kwinjira mu ntambara ku ruhande rwa Isirayeli. Abongereza bo already barimo kurwana. Hanyuma hagati aho ngaho perezida wa Amerika Biden yese ahamagaza inama yihutirwa ya gisirikare, nawe mugira inama mu buryo bwa gisirikare, kandi asaba ingabo za USA, ingabo za Amerika, yuko zigomba guhita zikora ibishoboka byose, zigaha ubufasha bwose bushoboka Isirayeli kugira ngo barinde ikirere cyayo, barinde abaturage bayo, hatagira ikibazo na kimwe Isirayeli igomba kugira. Afata n'umwanya anashimira n'ingabo za Amerika yuko zerekanye ubuhanga budasanzwe mu guhanura amadrone no guhanura ibisasu byose byari birimo biraswa ku butaka bwa Isirayeli. Abashimira yuko bagaragaje ko bafite ubuhanga n'ubushobozi ndetse n'inararibonye mu guhangana n'ibitero. Abasaba yuko bagomba gukora ibishoboka byose ndetse bakongera ubushobozi mu guhangana na buri kimwe cyose kibasira Isirayeli. Ndetse anatangaza yuko biteguye kwinjira mu ntambara 100% ku ruhande rwa Isirayeli bayirwanirira. Ibyo ngibyo ni byatangajwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho ngaho yahise ahamagaza, Amerika yahise ihamagaza inama y'ibihugu 7 bikize, ibitwa G7, ni ibihugu 7 bikize ku isi. So byari ubundi busanzwe byari G8, ariko muri iki gihe ni G7 kubera ko Uburusiya babukuyemo kubera izi ntambara barimo barwanira muri Ukraine. Ubwo rero
inama y'igitaraganya y'ibihugu birindwi bikize ku isi yahamagajwe kugira ngo bige ku mutekano cyangwa se bige ku bufasha bagomba guha Isirayeli muri iyi ntambara yatangiye hagati ya Isirayeli na Irani. Ibi ngibi kuki ndimo kwibabwira? Ndimo kubereka yuko iyi ni intambara y'isi. Akantu gato karaba hariya isi yose igahita ihaguruka igahagarara. Muri kano kanya UN Council cyangwa se UN Security Council, inama y'umutekano wa inama y'umutekano muri Loni iritegura guhura igitaraganya kugira ngo barebe kuri iyi ntambara irimo kuba hagati ya Irani na Isirayeli. Isi yose yahagurutse yahagaze. Uburusiya bwasabye ibihugu byombi Irani na Isirayeli yuko bahagarika intambara mu maguru mashya, kariya karere katarahinduka umuyonga, katarashya. Abashinwa nabo ikigaragara no kuba ari inyuma ya Irani, birinze kugira uruhande bahagaramo, birinze kuvuga ngo Irani ihagarike cyagenze gute. Bo bavuze bati iri foko bajya mu biganiro ibibazo bitarajya kure. Hari ibindi bihugu byegeranye, kuko ibyo navugaga ni ibyarwanaga ku ruhande rwa Isirayeli, ariko Hamas no yamaze guhagurutsa ingabo zayo zirwanira mu kirere kurwana ku ruhande rwa Irani. Uko niko na Yemeni ziranye cyamba z'abahutis nazo zirimo kurasa ibisasu bitagira uko bingana. No kuvuga ngo Isirayeli yarashwe mu mpande eshatu. Hezbollah, sorry, apana Hamas. Hezbollah irimo kurasa kuri Isirayeli. Bari abahutis barimo bararasa kuri Isirayeli. Irani irimo irataka Isirayeli mu buryo buri direct. So muri kano kanya amakuru ahari cyasiko turimo tubabwira ni ibitero bya Irani kuri Isirayeli, hanyuma no kwidefanda cyangwa se kwirwanaho kwa Isirayeli. Ariko ntabwo Isirayeli irasubiza Irani. Ikibazo ni iki ngiki: Isirayeli nihaguruka gusubiza Irani biraza kugenda gute? Irani ifite ibihugu biyiri inyuma bicecetse bitegereje kureba ikiri bukurikireho. Isirayeli yoyo ibiri inyuma byo byamaze kwideklara, nayo ubwayo ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe, kandi ifite isezerano riri hejuru y'ubuzima bwayo byanditse muri Bibiliya: nzahindura Isirayeli igikombe kidandabiranya amahanga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nzabahindura nk'urugero ruriho umuriro rushyizwe hagati mu nkwi zake zikongoke. Ngo abatware ba Isirayeli, abayobozi ba Isirayeli, nzabahindura nk'urugero ruriho umuriro rushyizwe hagati mu nkwi, ngo hanyuma amahanga yose ahakikije azashya kongoke. Bwoko bw'Imana, ibintu byagenze gahoro umwaka ushize ubwo Irani yifataga ntiyinjire mu ntambara, ariko kwifata kwa Irani bisa nkaho byababaje Isirayeli, kubera ko kwifata kwayo byatumye Isirayeli ikomeza kurwana na Irani ariko mu buryo buri indirect. Kuko urabona ko igihe intambara ya Hamas yatangiraga, Abanyamerika bazanye aircraft carrier nyinshi hariya muri iriya nyanja mu burasirazuba. Byukuri ariya mato na zira ndege z'intambara ntago bari babizaniye guhangana na Hamas, kuko Isirayeli bwari yari yishoboye kwifasha Hamas, ariko ikintu babikoreraga bashaka kugira ngo barebe ko Irani yahaguruka ikinjira mu ntambara hanyuma bakayirasa. Urebye n'iki gitero cyo ku itariki ya mbere, Isirayeli yarashe bari abasirikare ba Irani ikarasa ambasade, yabikoze ibizi neza, yareze bigomba gukurikira. So kandi mu magambo ya Isirayeli ntabwo irimo gusa nkaho yicuza cyangwa se irimo krogereta cyangwa se yiteguye kumva yuko yakumvikana na Irani, ahubwo ikigaragara bakubwira ngo turiteguye mu buryo bwose bushoboka
guhangana na Iran. Baturage bacu ntimugire ikibazo, twiteguye uburyo bwose bushoboka guhangana na Iran. Bisa nkaho yari intambara imaze igihe itegurwa, Isirayeli yiteguye ku ruhande rwayo, Amerika yiteguye n'inshuti zayo, kandi na Iran nayo ari uko bimeze. Mbere ko ndangiza iki kiganiro, reka mbibutse abadukurikirana. Umwaka ushize mu kwa kenda, Imana yadusanze iratuganiriza iratubwira ngo uyu mwaka wa 2024 ni umwaka w'amaraso. Twarababwiye ngo ibihugu byose murimo, ushobora kubona uri muri zone itekanye, ushobora kubona uri ahantu hatari ikibazo, hatari intambara, ubona ko ibintu byose bimeze neza. Ariko reka nkubwize ukuri, nta kintu Imana ivugira ubusa. Niba Isirayeli na Iran byinjiye mu ntambara mu buryo bugaragara, ibintu birakomeye kuruta uko mubitekereza. Muhaguruke musenge. Twari dusanzwe dufite ikibazo cy'inzara, twari tumaze iminsi dufite ikibazo cy'ubukungu buri hasi kandi hirya no hino ku isi. Reka mbabwire yuko ibintu bitoroshye kurenza uko mubitekereza. Buriya hari intambara nyinshi zibera hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko n'impamvu tutirwa tunazitindaho cyane nuko inshuro nyinshi usanga ziberaho zikarangira aho ngaho. Nabera ibihugu bihambaye bikomeye biyobora isi byinjiramo mu buryo buri indirect. Ariko intambara zirebana na Middle East, zirebana na Isirayeli, ni intambara ziri prophétique muri Bibiliya, ni intambara isi yose ibihanze amaso, ni intambara ibihugu bikomeye ku isi byinjiramo mu buryo buri direct. Ni intambara sinzi uko kene basobanurira, birasaba kugira ngo mwe mufite ubundi bumenyi burenze ku rundi rwego kugira ngo mushobore kubyumva, kandi birasaba ko mufite umwuka w'Imana kugira ngo mwumve icyo turimo tubabwire. So muri kano kanya nuko bihagaze, twarimo tubaha update. Ibi ngibi iyo ubimenye nk'umuntu usenga, umenye uburyo cyo usengamo. Ibindi bikurikira tuzabaganiriza mu kiganiro gikurikira. Bitise turakomeza kurikirana nuko urugamba rugenda, nuko ibintu bikomeza kugenda bikurikirana, gusa nuko bihagaze muri kano kanya. Mu masaha make amaze gutambuka, mwumva aho urugamba rugeze, mwumve intero bimaze gufata, mwumve ibihugu bimaze guhaguruka, mwumve imbaraga zimaze gukoreshwa. Mu masaha make gusa atambutse, isi yose yabize ibyuye, imitwe irahagaze, yuwe nirimo guterana, ibihugu bikize ku isi birimo gukora amanama, ibihugu bikomeye ku isi buri cyose kirimo kirafata ijambo, buri cyose kirimo kiravuga. Bwoko bw'Imana, mube maso musenge, uyu mwaka ntago woroshye. Mube maso musenge, turi mu bihe bya nyuma, kuko mwibuke neza ko intambara ya nyuma y'isi, intambara y'imperuka izabera hari amarembo ya Isirayeli, izabera hari muri buriya butaka. Kandi Iran iri mu bihugu bizarwana Isirayeli, ifatanije n'Ubushinwa, ifatanije n'Uburusiya, ifatanije n'ibindi bihugu bitandukanye tuzababwira. Rero nimba Iran yinjiye mu buryo buri direct mu ntambara, iyi ntambara nibidahagaze igakomeza, birashoboka yuko hari Magedoni yahita itangira. Ibaye idahagaze igakomeza, kuko Iran nidahagarika Isirayeli iraza kwishyura, niyishyura barabinjiye mu ntambara mu buryo buri open, hatagize igikorwa ngo bihagarare, isi irinjira mu ntambara. Ibi ngiye mu bimenye, kuko hariya niwe intambara y'isi ya gatatu igomba gutangirira. Biriya byose mureba ngo mu Burayi, ngo mu Burusiya, ngo byagenje gutanga Abafaransa, ngo n'Abarusiya, biriya byose ni icyuka kiraho ngo mu kirere, ni ibintu biri aho ngo gutyo gusa. Ariko ikintu kirimo kibera mu marembo ya Isirayeli, mube maso bwoko bw'Imana. Imana ibahe umugisha, mwakoze kudukurikirana. Reka mbabwire ngo turi kumwe, mu bindi tuzagenda tuba update, kandi turushaho gusenga no ku imbere y'Imana. Mwakoze, mugire ibihe byiza. Bye.